Reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Indatwa TV kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza kuri uyu mugoroba. Reka mbagezeho amakuru yihuta atugezeho aka kanya avuga ko u Burundi buri kohereza ingabo nyinshi zabwo mu ntara zihana imbibe n'u Rwanda. Igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kujyana abasirikare benshi mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda. Amakuru atangwa n'abaturage batuye mu ntara ya Kirundo akaba avuga ko nibura abasirikare bagera ku bihumbi 12 aribo baraye bagejejwe muri iyi ntara bakuwe mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Cibitoki nayo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda hatangiye koherezwa wazalendo, imbonerakure n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR baturutse muri RDC. Abaturage batuye ku musozi wa Rugeri bavuga ko abarwanyi b'iyi mitwe uko ari 3 bagera ku 1800 aribo bamaze kugera muri kano gace bitegura kujya mu ishyamba rya Kibira, naho mu gace ka Bukinanyana hakaba hamaze kugera abarwanyi bagera kuri 700. Ku rundi ruhande kandi haravugwa amakuru ko indege ya gisirikare y'igihugu cy'u Bubiligi yongeye kuzana intwaro nyinshi muri iki gihugu. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot yari aherutse guhakana amakuru asa n'aya y'uko iki gihugu kiri guha igihugu cy'u Burundi intwaro nyinshi zo gutera u Rwanda. Mu minsi ishize nibwo humvikanye amakuru iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kwakira intwaro nyinshi ziremereye ndetse na drone zikabaka 5,000, hakiyongeraho n'izindi zaturutse muri Kenya zikanyura muri Tanzania mbere y'uko zinjira mu Burundi mu makamyo agera kuri 83. Ibi byose ngo bikaba byari biri mu mugambi wagutse uri gutegurwa n'igihugu cy'u Burundi gifashijwe n'Ububiligi, ugamije gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa Kigali buyobowe na Perezida Paul Kagame. Muri uyu mugambi kandi havugwamo ibindi bihugu byo muri Afurika ari byo RDC, Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania. Amakuru akomeza avuga ko kugira ngo ibi bigerweho neza, Tshisekedi agomba gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Bukavu na Goma yigaruriwe na AFC M23 kugira ngo izakoreshwe hagabwa ibitero ku Rwanda. Abaperezida babiri bo mu karere aribo Museveni ndetse na Ruto ngo baba baherutse guhamagara Perezida Ndayishimiye bamubwira ko akwiye kureka uyu mugambi kuko ushobora gukurura ibyago bikomeye mu karere ndetse no ku gihugu cy'u Burundi muri rusange. Aho Ruto yamubwiye ko niba azi uko ingabo za AFC M23 zikomeye, iz'u Rwanda zo zikomeye nkazo inshuro 100. Ni mu gihe Museveni we yamubwiye ko intambara ziri mu karere zihagije ko ntawe ukeneye ko hiyongeraho iyindi. Ni n'aha nshoreje iyi nkuru ngushimira ko wabanye natwe kandi nkwibutsa gukora subscribe na like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Gahunda yo nakagaruka, reka duhurire mu bindi biganiro. Imana ikurinde.